हेलो लर्नर्स मु श्रद्धा वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आम आमर विपरीत शब्दर इम्पोर्टाट क्वेश्चन सब डिस्कसन करवा। तो या पूर्वर मुझे तार क्लास करदेची कही जो क्लास आम करवा जो टॉपिकटा पढ़ेबा ता नेक्स्ट क्लास रे आम कौन करवा तार इम्पोर्टाट क्वेश्चन सब डिस्कसन करवा। तो ये आज कौन हम विपरीत अर्थबोधक शब्दर आमर कौन करिया तार इम्पोर्टाट क्वेश्चन अच्छी 65टा ताको आम आलोचना करवा। तो आपण मैंने 65 रु केते रखुंट मत कमेंट सेक्शन में जन पारे। तो प्रथम क्वेश्चन देला बंध्या शब्दर विपरीत अर्थबोधक शब्दटा बाछ। तो या भर आंसर कौन हो निर्बध्य ना अबध्य ना संतानवती ना माता। तो ये देख यार आंसर हो ऑप्शन क संतानवती। तापर 2 नंबर दुबोध्य सॉरी सुबोध्यर शब्दर विपरीत अर्थबोधक शब्दटी चिन्ह। तो यार आंसर कौन हम अपबोध्य ना दुर्बोध्य ना बोध्य ना बोधगम्य। तो यार आंसर हो ऑप्शन ख दुर्बोध्य। 3 नंबर सम्यक सम्यक शब्दर विपरीत कौन हो मत कह। तो यार आंसर हो संक्षिप्त बुझीपार। 3 नंबर आंसर हो संक्षिप्त। 4 नंबर ऊर्ध्वर विपरीत शब्द कौन हम ऊर्ध्वर आम जो पढ़ी थियोरी क्लास रे। तो से आपण मैंने देखिथे ता बाहर गोटे भी क्वेश्चन आसबनी जो क्वेश्चन काली जो आपण मानक देती तो ता बाहर क्वेश्चन आसबनी। आप जब पारे बुक किणी दिंतु कारण बुक रु पढ़िया बेसी आपण मानक कंफर्टेबल लगे। देख ऊर्ध्वर हो अधः ऑप्शन ख हो यार राइट आंसर। 4 नंबर आंसर कौन हम ऑप्शन ख। 5 नंबर अंतर्गतर विपरीत शब्द कौन हम बहिर्गत। अंतर्गतर आमर कौन हो बहिर्गत। 5 नंबर आंसर हो ऑप्शन ग। 6 नंबर अग्रगामी अग्रगामी विपरीत शब्दटी कौन हम अग्रगामी हो अनुगामी बुझीपार। ऑप्शन क हो 6 नंबर राइट आंसर। 7 नंबर देख तो उपजातर विपरीत शब्द कौन हम सृष्टि ना विरल ना अन्यमना ना कौन सी नुह। देख उपजातर विपरीत शब्द होमर अन्यमना ख हो बुझीपार। उपजातिर विपरीत हो अन्यमना बा ऑप्शन ख। 8 नंबर अंतर विपरीत कौन हो मत कह अंतर बाहर। हिंदी आगमनर आगमनर कौन हो पलायन बुझे आगमन हो पलायन। 10 नंबर देख 10 नंबर देला चिक्कणर विपरीत शब्दटी कौन। चिक्कण गोटे पक्का हम ना समान ना रुक्ष ना कौन सी नुह। तो यहाँ पूरा सिंपल आंसर रुक्ष। चिक्कणर कौन हो रुक्ष। ज्ञातर ज्ञातर विपरीत शब्द कौन हम देख ज्ञान देथिले अज्ञान होता ज्ञानी देथिले अज्ञानी ज्ञाति देथिले अज्ञाति होता कि ज्ञात देछि तो ज्ञात रही अज्ञात। 11 नंबर आंसर रही कौन ऑप्शन ग। 12 नंबर देख तेमन तेमनर विपरीत शब्द कौन हम तो तेमनर कौन हम कह सेमन ना केमन ना जेमन ना कौन सी नुह। देख तेमनर आंसर हो जेमन ऑप्शन ख हो 12 नंबर राइट आंसर। 13 नंबर बंधुर विपरीत शब्दटी कौन हम बंधुर बंधुर हो कौन मसृण ऑप्शन क हो 13 नंबर आंसर। तो शत्रुर कौन हम मत कह आपण मैंने शत्रु आउ खदड़ा। तो ये दुईटार आपण मैंने मत कमेंट सेक्शन में जनइब बुझे शत्रुर कौन विपरीत आ खदड़ार कौन। 14 नंबर देख भयालु भयालुर कौन हो एटा तो पूरा सहज निर्भीक कौन हो भयालु तार विपरीत हो निर्भीक जे डरे ना भयालु माने जे डरे बुझे। 15 नंबर सपक्ष सपक्षर विपरीत कौन हो पक्ष ना गौण ना अपक्ष ना विपक्ष। यार आंसर हो ऑप्शन ख विपक्ष सपक्षर कौन विपक्ष। हिंदी स्वतंत्र स्वतंत्र विपरीत अर्थबोध कौन हो तो यार हो परतंत्र। देख पराधीन हेनी अस्वतंत्र हेनी कि स्वतंत्र हेनी तो यार आंसर हो परतंत्र स्वतंत्र परतंत्र बुझीपार। स्वाधीन पराधीन बुझीपार ना नाई। तापर देख ये 16 नंबर 17 नंबर गृहीत गृहीतर कौन हम गृहीता ना त्याप्त ना कौन हो गृहीता ना त्याप्तता कौन हम तो यार आंसर हो त्याप्त है ऑप्शन ख हो राइट आंसर। 18 नंबर
ପ୍ରତ୍ୟୁଷ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ଆନ୍ସର ପ୍ରଦୋଷ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ। ତ ପ୍ରଦୋଷ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦୁଇଟାର ମିନିଂ କ'ଣ ଆପଣ ମୋତେ କହିବେ। ଗୋଟେ ସକାଳ ଆଉ ଗୋଟେ ସନ୍ଧ୍ୟା। ତ କାହାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା କହିବା କାହାକୁ ସକାଳ କହିବା ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କହିବେ। 19 ନମ୍ବର ଦେଖ ଖାତକ। ଖାତକର କ'ଣ ହେବ? ତ ଖାତକର ହେଇଯିବ ମହାଜନ। ଖାତକର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ମହାଜନ। 20 ନମ୍ବରର ଦେଲା ଗରଳ। ଗରଳର କ'ଣ ହେବ କୁହ? ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅମୃତ। ଗରଳର ଅମୃତ। ଗରଳ ମାନେ ବିଷ ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ। ତ ଗରଳକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା? ଅମୃତ ବୋଲି କହିବା। ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଗଣତନ୍ତ୍ରର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ରାଜତନ୍ତ୍ର। ବୁଝ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ହେଇଯିବ ରାଜତନ୍ତ୍ର। 22 ନମ୍ବର ଅନୁକୂଳର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି ଲେଖ। ଅନୁକୂଳର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ପ୍ରତିବିଧାନ ନା ପ୍ରତିକାର ନା ପ୍ରତିକୂଳ ନା ପ୍ରତିଫଳ। ତ ଏ ଅନୁକୂଳର ହେଇଯିବ ପ୍ରତିକୂଳ। 23 ନମ୍ବର ଗରିମାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ହେବ? ଗରିମାର ଲଘିମା ନା ଅଗରିମା ନା ଅଗରିମା ନା ଅଲଘିମା। ପୁରା ସିମ୍ପଲ ଏଇଟା। ଗରିମାର ହେଇଯିବ ଆମର କ'ଣ? ଲଘିମା। ତ 23 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯାଏ ଅପସନ୍ ଖ। 24 ନମ୍ବର ଦେଖ ନୈସର୍ଗିକ। ନୈସର୍ଗିକର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ହେବ? କୃତ୍ରିମ ନା କୃତ୍ରିମ। ଦେଖ କୃତ୍ରିମର ଏଇଟା ହେଉଛି ଚାରିଟା ତ ଆପଣମାନେ କୃତ୍ରିମ ଦେଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଶୁଦ୍ଧ ଅଶୁଦ୍ଧ ଉପରେ ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ୟା ଉପରେ ପଡ଼େ। ତ ନୈସର୍ଗିକର କେଉଁଟା ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ଖଟା ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ବୁଝଛ ନା? କୃତ୍ରିମ। 25 ନମ୍ବର ଦେଖ ନିଶ୍ୱାସର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ? ନିଶ୍ୱାସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ପ୍ରଶ୍ୱାସ। ଅପସନ୍ ଗ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 26 ନମ୍ବର ଯାମିନୀ। ଯାମିନୀର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ହେବ? ତ 26 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଘ ଦିବସ। ଯାମିନୀର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଦିବସ ହେଇଯିବ। 27 ନମ୍ବର ଆବିଳର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ହେବ? ଅନାବିଳ। ବୁଝଛ ନା? ଆବିଳର ଅନାବିଳ। ଅପସନ୍ ଖ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କିନ୍ତୁ 28 ନମ୍ବର ସୂକ୍ଷ୍ମ। ସୂକ୍ଷ୍ମର କ'ଣ ବିପରୀତ ହେବ କୁହ? ଦେଖ ଆର୍ଦ୍ର। ସୂକ୍ଷ୍ମ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଶୁଖେଇଥିବ, ଆର୍ଦ୍ର ମାନେ ଯେଉଁଟା ଓଦା ଟାଇପ୍ର ଥାଏ ହେଲା। ବୁଝିପାରୁଛ? 28 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ କ। ଅପସନ୍ କ ହେଇଯିବ ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 29 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଆଚରଣ। ଆଚରଣର କ'ଣ ହେବ? ଅନୁବରଣ ଆବରଣ। 29 ନମ୍ବର ହେଲା କ'ଣ? ଆବରଣ। ଆବରଣର କ'ଣ ହେବ? ଅନୁବରଣ ନା ଅନାବରଣ ନା ନିରାକରଣ ନା ଆଭରଣ। ତ ୟାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଖ ଅନାବରଣ। ବୁଝିପାରିଲ? 30 ନମ୍ବର ନମ୍ର। ନମ୍ରର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ହେବ? ନମ୍ରର ହେଇଯିବ ଉଗ୍ର। ନମ୍ରର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ଉଗ୍ର। ଅପସନ୍ ଘ ହେଇଯିବ 30 ନମ୍ବରର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 31 ନମ୍ବର ଏକାନ୍ନ। ଏକାନ୍ନର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ହେବ? ତ ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଗ ପୃଥଗନ୍ନ। ଏକାନ୍ନର ହେଇଯିବ ପୃଥଗନ୍ନ। 32 ନମ୍ବର ଉଦ୍ଘାଟନର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ କୁହ? ତ ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଉଦ୍ଯାପନ। ଉଦ୍ଘାଟନର ହେଇଯିବ ଉଦ୍ଯାପନ। 33 ନମ୍ବର କୁହ ମସିହା। ମସିହା ମାନେ କ'ଣ? ଦେଖ ମସିହା ମାନେ ହେଉଛି ମଇଳା। ବୁଝଛ ନା ନାଇଁ? ମସିହା ମାନେ ମଇଳା। ଆମେ କହୁନି, ଆମେ ତ ମଇଳାକୁ ମଇଳା ହିଁ କହିଦେଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳରେ ମସିହା କହନ୍ତି। ମାନେ ଡ୍ରେସ୍ ମଇଳା ହେଇଥିବ ତାକୁ କହେ ଡ୍ରେସ୍ଟା ମସିହା ହେଇଛି। ତ ମସିହାର ବିପରୀତଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ସଫା ହେଇଯିବ। 33 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ଅପସନ୍ କ ସଫା। 34 ନମ୍ବର ଦେଖ କଠିନ। କଠିନର କ'ଣ ହେଇଯିବ? କୋମଳ। ବୁଝଛ ନା ନାଇଁ? ଟାଣ ତରଳ ଘନ ଏରା କିଛି ହେବନି। କଠିନର ଆମର ହେଇଯିବ କୋମଳ। ତାପରେ ଅନୁରାଗ। ଅନୁରାଗର କ'ଣ ହେବ ମୋତେ କୁହ? ବିରାଗ। ବୁଝିଛ ନା? ଅନୁରାଗର ବିରାଗ। ଅବିରାଗ ନୁହଁ କି ରାଗ ନୁହଁ କି ଅତିରାଗ ନୁହଁ। ଅନୁରାଗର ବିରାଗ। 36 ନମ୍ବର ରୋଜଗାରର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ହେବ? ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିଥିବ। କ'ଣ ହେଇଯିବ? ବେରୋଜଗାର। 36 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ଅପସନ୍ ଗ ବେରୋଜଗାର। 37 ନମ୍ବର ନୂତନ। ନୂତନର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ପୁରାତନ। ବୁଝଛ ନା ନାଇଁ? ନୂତନର ହେଇଯିବ ପୁରାତନ। ଅପସନ୍ ଖ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 38 ନମ୍ବର କୃପଣ। କୃପଣର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ? ଦେଖ ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ବଦାନ୍ୟ। କୃପଣ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ବଦାନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଦାନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତ କୃପଣର ବିପରୀତ ହେଇଗଲା ବଦାନ୍ୟ।
38 नंबर गला 39 नंबर देख उद्धत। उद्धत कौन हम ବିନୟୀ ହବ ବୁଝଛ ନା ନାଇଁ ବିନୟୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସରଳ ଉଦ୍ଧତ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ରାଗି ହେଇଥାନ୍ତି ତ 29 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ଅପସନ୍ କ କଅଁଳିଆ। 40 ନମ୍ବର ଦେଖ କଅଁଳିଆର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ହବ ତ ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ବୁଢ଼ା ବୁଝଛ ନା ନାଇଁ ଦେଖ କଠିନ ହବନି କଅଁଳିଆ କଠିନ କାହାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ମତେ କୁହ କୋମଳର ବୁଝଛ ନା ନାଇଁ କଅଁଳିଆର ନୁହଁ ଅକଅଁଳିଆ ନୁହଁ କି ନରମ ନୁହଁ ନରମର କଠିନ ହବ ବୁଝଛ ନା ନାଇଁ କୋମଳର ବି କଠିନ ହବ କିନ୍ତୁ ଏଠି କଅଁଳିଆର ହବ ବୁଢ଼ା। 40 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ଅପସନ୍ ଘ। 41 ନମ୍ବର ପଳୟ। ପଳୟର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ହବ ସୃଷ୍ଟି। ପ୍ରଳୟର କ'ଣ ହେଇଯିବ ସୃଷ୍ଟି। ଆମ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାର ବିପରୀତ ହେଇଯିବ ପ୍ରଳୟ ହେଉଛି ବୁଝଛ ନା ନାଇଁ। 41 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ଅପସନ୍ ଗ। ତା 42 ନମ୍ବର ଗୃହୀ। ଗୃହୀର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ହବ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନା ସଂସାରୀ ନା ଘରୁଆ ନା ଅଗୃହୀ ତ 42 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଯିଏ ଘରେ ରୁହନ୍ତି ମାନେ ଘର ସଂସାର କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୃହୀ କହନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପରିବାର ଛାଡ଼ିକି ବାହାରେ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବୋଲି କହିବା। ତ 42 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ଅପସନ୍ କ। 43 ନମ୍ବର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରର କ'ଣ ହେଇଯିବ ପରତନ୍ତ୍ର ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନା ଅସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦେଖ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଆମେ ବିପରୀତ ପଢ଼ିଛେ ଏଇ ଭିତରେ ହିଁ ଥିଲା ରାଜତନ୍ତ୍ର ବୁଝଛ ନା ତ ଏଇଟା ଆନ୍ସର ହେବନି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରର ହିଁ କ'ଣ ଅସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବ ତେମିତି ଆମର ୟାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ 43 ନମ୍ବର ୟାର ଅପସନ୍ କ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପରତନ୍ତ୍ର ବୁଝଛ ନା ନାଇଁ। 43 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଲା ଅପସନ୍ କ। 44 ନମ୍ବର ପ୍ରସନ୍ନ। ପ୍ରସନ୍ନର କ'ଣ ହେଇଯିବ ବିଷନ୍ନ ବୁଝଛ ନା ନାଇଁ ଅପସନ୍ କ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏଇଟା ପଡ଼େ ଆମର କେଉଁଠି ଶୁଦ୍ଧ ଅଶୁଦ୍ଧିରେ ବି ପଡ଼େ ବିଷନ୍ନ ଉପରେ ରେପ୍ ଦେଇଥିବ ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଆନ୍ସର ହେବନି କିଛି ରେପ୍ ହେବନି ବୁଝଛ ନା ନାଇଁ ଖାଲି ବିଷନ୍ନ। 44 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଲା ଅପସନ୍ କ। 45 ଅହିକ୍ୟ। ଅହିକ୍ୟର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ହବ ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଗ ପାରତ୍ରିକ ବୁଝିଲେ ନାଇଁ ଅହିକ୍ୟର ପାରତ୍ରିକ। 46 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ଗ ହେଇଯିବ 45ର ଆନ୍ସର। 46 ନମ୍ବର ଭୀରୁ। ଭୀରୁର କ'ଣ ହବ 46 ନମ୍ବରଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରହିଲା ସହଜ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। 46 ନମ୍ବରଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଲା ହୋମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରହିଲା। 47 ନମ୍ବର ଦେଖ ଜୁଆର। ଜୁଆରର କ'ଣ ହବ ଭଟ୍ଟା ନା ଉଚ୍ଚତା ନା ତରଙ୍ଗ ନା ସୁଆର ତ ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ କ ଭଟ୍ଟା। ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବା ବୁଝଛ ନା ନାଇଁ। 48 ନମ୍ବର ଦେଖ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଏତେ କଷ୍ଟ ପଡ଼େନି ଏମିତିଆ ଟାଇପ୍ର ହିଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ ଆପଣମାନେ ଥରେ ଲେଖା ତାକୁ ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଥର ଲେଖା ତାକୁ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ର ଲେଖିଦେଲ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ା ତା ବିପରୀତ ଶବ୍ଦକୁ ତୁମେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଲେଖନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସିଥିବ ପ୍ରାୟ ଆସୁଥିବ ଯେଉଁଟା ନ ଆସିବ ଟିକେ ଦେଖିଦେଇକି ତାକୁ ଲେଖିବେ ଲେଖିଦେଲେ ଗୋଟେ ଥର ହିଁ ଲେଖିଦେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେଇତ କରିସାରିଲା ପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତକ ଯେତେଟା 65ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ୟାକୁ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ୟା ପରେ ଯାହା ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସିବ। 48 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେଇଯିବ ପ୍ରକାଶ୍ୟ। ପ୍ରକାଶ୍ୟର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଗୋପନୀୟ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଲୁଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ 48ର ଅପସନ୍ କ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 48 ଗଲା ଦେଖ 49ର କ'ଣ ହବ ବିବେକୀ। ବିବେକୀର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ହବ ଅବିବେକୀ ବୁଝଛ ନା ନାଇଁ ବିବେକୀ ରହିଯିବ ଅବିବେକୀ ଅପସନ୍ ଘ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 50 ନମ୍ବର ମୂକ। ମୂକର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ହେଇଯିବ ବାଚାଳ ଯିଏ କହିପାରିବ ପୁରା ଇଏରେ ତାକୁ ଆମେ ବାଚାଳ କହୁ ତ 50 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ବାଚାଳ ମୂକର ବାଚାଳ ବୁଝଛ ନା ନାଇଁ। 51 ଦେଖ ଆକ୍ରମଣ। ଆକ୍ରମଣର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ହବ ସଂକ୍ରମଣ ନା ପ୍ରତିରୋଧ ନା ଯୁଦ୍ଧ ନା ଆଘାତ ତ ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପ୍ରତିରୋଧ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ନହେଲେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ତା ବିପରୀତ ବୁଝଛ ନା ନାଇଁ। 52 ମଶକା। ମଶକାର ବିପରୀତ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଚେମେଡ଼ା ବୁଝଛ ନା ଆମେ ଗୋଟେ ମୁଢ଼ି ରଖୁଛେ ଯେଉଁ ଭୁଜା କହୁଛେ କାହାର ମୁଢ଼ି କହୁଛନ୍ତି ତ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ରଖିଥିବା ବହୁତ ଦିନ ଦେଖିବ ସେ ଚେମେଡ଼ା ହେଇଯାଇଥିବ ବୁଝଛ ନା ନାଇଁ ଘର କହନ୍ତି ଏଇଟା ଚେମେଡ଼ା ହେଇଗଲା ତ ସେଇଟାକୁ ଚେମେଡ଼ା କହନ୍ତି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଭଲ ଥିବ ଚିପି ଦେଲେ କହି ଯାଉଥିବ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିବ ତାକୁ ମସ୍କା କହନ୍ତି ବୁଝଛ ନା ନାଇଁ କ'ଣ କହିବା ତାକୁ ମସ୍କା। ମସ୍କାର ବିପରୀତ ହେଇଯିବ କ'ଣ ଚେମେଡ଼ା। 53
ବେଳର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ହେବ? ଅବେଳ। ବେଳର ଅବେଳ। ଅପସନ୍ କ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଦେଖ ଏଠି ଆବିଳର ଅନାବିଳ ବୁଝଛ ନା। ଅପସନ୍ ଘର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଗ। ଜାଣି ଯେଉଁ ଖର ଗ ଆବିଳ ଅନାବିଳ। ଆଉ ଏଠି ଦେଇଛି ବେଳର ଅବେଳ। ଆବେଳ ହବନି ବୁଝଛ ନା। ଆବେଳ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ତ କୋଉଟା କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ କ। 54 ଦେଖ ରୁଦ୍ଧ। ରୁଦ୍ଧର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ଖ ମୁକ୍ତ। ରୁଦ୍ଧର ବିପରୀତ ହେଇଯିବ ମୁକ୍ତ। 55 କ୍ଷଣିକ। କ୍ଷଣିକର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ହେଇଯିବ? କ୍ଷଣିକର ହେଇଯିବ ଚିରନ୍ତନ। କ୍ଷଣିକର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ଚିରନ୍ତନ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ କ 55ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 56 ସ୍ମୃତି। ସ୍ମୃତିର କ'ଣ ହବ? यार है ऑप्शन ख विस्मृति बुझे ना। अस्मृति नुह, निवृत्त नुह कि कल्पना नुह। 56 नंबर आंसर है ऑप्शन ख विस्मृति। तो 57 आहार। आहार विपरीत शब्द कौन? आहार कौन हो? अनाहार हो। ऑप्शन क हो राइट आंसर। अन्नहार नुह, अनुदार नुह कि विहार नुह। यार आंसर है कौन? अनाहार। आहार अनाहार। उपचय। उपचयर कौन हम? अच्छा 58टा भी आपण मानक भी होम टैक्स। एटा भी सहज अच्छी, आपण माने मते कमेंट सेक्शन में जणैबो। 49 सॉरी 59 कुह। उन्नीलित। उन्नीलित र विपरीत शब्दटी कहाँ हम? तो यार आंसर है जो मुद्रित। मुझे देख जोरा टिके टिके कष्ट अच्छी मुझे कहली आपण मैंने जदि थरे लेखा लिखिदेवे तो मन को लिखिदेले गोटे सैड्र विपरीत शब्द को लिखिदेले बही रू हो कि स्क्रीनशॉट रू हो कि आपण मानके पीडीएफ थाउ जो आप करूँ गोटे सैड्रे लिखिदेल ता विपरीत शब्द को आपण मैंने निजे लिखिले तो लिखि सारा पर आपको देखिए केतेटा आसबनी सब आसो बोले आम कहीपर कि तो केतेटा 10टा पाखापाखि हो कि 15टा हो कि ताठू अधिक हो किसी डरियार नहीं आसलानी तो ताको थरे लेखा देखिदियो ता विपरीत लिखिदियो। जमी उन्नीलित देला उन्नीलित टिके कष्ट लगुव यार क्वेश्चन आपण मैंने हुए तो जो जानीपारे तो ताको लिखिदेल मुद्रित तो कभी भूलें से लाइफ जाक तुम मुंडे से माइंड से रहा तो सेमती करूँ आउे क्वेश्चन करूँ आपण मानी सहज हम। तो 59 कौन है मुद्रित। तापर आसला 60 नंबर कुटिल। कुटिलर विपरीत शब्दटी कौन हम? जटिल ना विरल ना विकुटिल ना सरल। 60 आंसर कौन हो? ऑप्शन घ सरल। कुटिलर सरल। तापर 61 औचित्य। औचित्यर विपरीत शब्दटी कौन हो? अनौचित्य ना आलोचित ना अनुचित ना कौन सी नुह। ये जो कौन सी नुह देती ये परीक्षार केबे भी कौन सी नुह दे न आ 4टाक ऑप्शन पूरा एका टाइप रो देथिबो तो कंफ्यूज हो जिवे बुझ ना नहीं। तो ये आंसर है जो आमर अनौचित्य। अनौचित्य बुझ ना नहीं। ऑप्शन है जो क। 62 गोपनीय। गोपनीय कौन है जो एटा थिला ता पूर्वरु प्रकाश्य बुझे ना। गोटे जिनस प्रकाश कर दे कि गोपनीय रखता विपरीत है कौन? गोपनीय। तो 62 आंसर है ऑप्शन ख। 63 चक्षुष्मान। चक्षुष्मान कौन है आंसर? अंध बुझे ना नहीं। अंधर हो विपरीत चक्षुष्मान। तो 63 आंसर है ऑप्शन ग। 64 घात। घातर विपरीत शब्दटी कौन हम मत कह? तो 64 आंसर है कौन हमर? प्रतिघात। घातर प्रतिघात। ऑप्शन घ हो राइट आंसर। 65 लास्ट क्वेश्चन आज कह झंकालिया। झंकालियार विपरीत शब्दटी कौन हम? कह टांगरा ना नुखुरा ना पहाड़िया ना थुंटा। तो ताकू आम थुंटा गछ बोली कहू। गोटे गोटे गछ आम देखुना झंकालिया गछ को ना पत्र झड़ा दे दी थी आम थुंटा गछ बोली कहू। तो झंकालिया रहीगला कौन? थुंटा। तो ये रहा 65टा क्वेश्चन। तो आपण मैंने 65 रू केते रखिले मत कमेंट सेक्शन में जनइबे। तो या भितर जो क्वेश्चन आपण मैंने बुझी पाइलेनी कि लगुच भूल अच्छी बोली तो ये भी आपण मैंने मत कमेंट सेक्शन में जनई पारे। आ गोटे जिनस आपण मानक ओडिया ग्रामर को टॉपिक आपको भिड़ लागी कि एपर्तंत मुझे क्लास करनी आपको दरकार एग्जाम पाखापाखि अच्छी तो आपण मैंने मत कमेंट सेक्शन जनई पारे। तो से क्लास गुराक फास्ट करदेवी
ବୁଝିପାରିଲେ ନା ନାହିଁ? ତ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।